Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ngay Mari Marcey? Naibus ka di mo lang tilakom? Ay, saan nga rod, Mare? Ay nawaw, apay ngay Mare? Manmanuma nga minti customer ko, Mare. Manunga aldaw meten amang isur-sur-sur ka, Mare. Dayta nga rod, Mare. Makalawasan ngam isulat tamat nga iso. Basit lang nga rodon tinlutok, di pa'y maibus mo. Anya nga tano. No, anya, Mare. Anya nga tano ipadas mo mati agpulbos, Mare. Kan pinggulam ti atidog abuok mo. Tapno presentable ka iti imatang dagiti customer mo. Iso pa'y gastos, Mare. Anyat amo tayo ngay, Mare. Amangan no iso ti kurang mo. Amom ni Simang akalugaran tayo. Presentable da di amapan mang isursur, Mare. Naka-lipstick pa'y ano daduma. Ha? Di ka masaksaktan iti imbagak, Amare. Concern naklaang kang ka. Saan mat, Mare? Adda nga rod lakom apulbos kan sabon, Mare. Na, sa dinong ti papanam si Kamerse. Nagdigos kamot manen. Ay, kat agi sursur manen alak, ay. Mangisursur lang gayam. Apay masapon nagdigos ka. Un atap no presentable akmat asumango kadagiti customer ko. Saan mo takas na sigod ah? Ay nawaw, anya manen ti kayat mo asawan. Pagat atapan naksamanen. Adda siguro te... Ay pang-asim, Abner, di mo dadaulan tal daw ko. Nakitak mo't lang ti pulbo sa ginatang mo. Agraman para dalos iti ko. Ano dagi dyan? Aramatek atap no presentable ak amang isursur ko nakmat itay. Aho! No di ka mamate, parikot mo dayta. Aramidak lang ti advice ni Mari Agnes. Husto timbaga na. Kasapulan dagi talakay. Tapno saan adugyot tilangak amapan aglako. Nang runakit makan ti ilaklako. Ndaa, si kamagayam dayta, Mersey. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Dita store. Na, apay akas ta tilangam. Ha? Ada ka dirugit iti rupak, nanang? Awan mo't kitday, ngam kaslag papapintas kan samad. Ha? Tapno presentable akmat asumango kadagiti customer ko, nanang. Ah, kasta. Wan, nanang. Ewan gayam, ikan kayo itituron kan suman. Nagkapuan tituron kan suman. Inlutok, nanang. Isumot tinapan ko insursur itay. Adapay sagduduan na bati. Itad kun kada kayo tapno maramanan nyo mat. Nangalaam iti suman ken turon suseng. Intad ti manugang ta. Nukas ta, nagisursur manay. Wen, nasalaw ko nga ron di tadalan itay. Kat dakil ti nagbaliwan na sikat. Dakkel tinagbaliwan na. Wen, agpapapintas ita, Julio. No iday, kat aglang nga agurang, ita kat saanan. Ay nawaw, mayat ano kasta bakit? Che, anya ko matimayat ijay. Agka, tinapinda sa manugang ta. Sa balikit di ati atap ko. Amangan no at dalalaki na. Iso ngagpapapintas manan. Ay unay kan bakit? Nagpapintas laang. Adda-adagusin ti lalaki na. Ay nawaw, si kakadidaytan, Mari Merce? Si kakit dimot, Mari Agnes. Dakkal tinagbaliwa, Mari. Saan ka matan akaug-uging? Saan ata nagdigosak? Saan lang adayta? Nagpulbusak pa'y Mayat, Mari. Saan kan nga grupo pa agurang? Wun, Mare, agyaman nak iti advice mo. Kat, naibusan tilakom? Naibusan na, Mare.
Effective mo't gayam ti advice mo. Kunak tumad, Mare. Dayjay la ang gayam ti kurang. Wen nga rod, Mare. At damot labasol ko, tadyak na panunot adagos. Tinapanunot ko laang kat maipaibus ko tila ko. Kumusta kayo iti asawam, Abner, anak ka? Masansan nga ron ti panagapami, nanang. Kunak tumad. At ka di amuya, jak amo. Ne bakit mo nasalaw ko di tadalan iti naminsan ngal daw? Kadakil tinagbaliwan na sika. No kasta, nadlaw yung matlaag. Wan, madlaw mo't ngagpapapintas ti asawam. Dahito ti kanayon may pagapahan, nanang. Inaldaw matlaangan ti panagtigos na. Ti atap ko, kat adda sa bali akasinsin narak na. Amangan mo't nupudno ti atap mo, anak ka. Wano saan? Amangan no sa bali mo't tantilaklako na dita. Padasin na lang taglalaki, nanang. Anyat aramidem ngay no aglalaki ni bakit mo. Ay, talagang adda mabaldado no kwa. Nakaluto akong lakay. Rumuarak ta isursur ko manin tila ko. Merse, agure ka man. Adda ka di parikot. Dahi talagang ti sursur mo. Wen, apay ka di aya. Agpudno ka man kanyak. Sa dino ti papapanam, ah. Saan ka mo't abulsak tapno di mo makita ti inlutok a merienda? Amok ah. Saan lang at merienda ti ilaklakom? Dayta ti bagbagakan ka. Agatap ka man nga minan. Anya kumapay nga iti ilakok no bilang. Adda sa bala kasinsin narak mo niya. Isumot lagayang nga inaldaw ti panagdigos mo. Agpulbos ka ba yan ita? Saan ka matakas tayo digat? Ay nawaw. Siyempre, agdigo sakmat tapno fresak amapan agisursur iti lakok. Anya kumati koneksyon na dayay? Madigaya man tagdigos ita. Ti kayat mo, kit aglang lang ak adugyot noglako Awan mayat agumatang kanyak noglang lang ak adugyot kunak tumat, Abner. Lumabasak pa'y Mari Agnes. Naladaw ka mo't anaglako ita, Mare. Win ata nagapa kami kinila kay kumare. Anya man ang tinagapaan nyo? Pagpanunutan na din iti dakes, tainal daw kanong amin ti panagdigos ko. At apon na nga da sa bali nga ilaklako. Anya kumaita no inal daw ti panagdigos mo, kat amo na mo't amakmakan tilakom. Tiki naman nangimon na ngamin ti agkurri, Mare. Di na panunutan ano sa anak ngaglako, talaga amatay kami iti bisin. Ibagamlaangan kinkwa na ata iso ti mangisursur no adu ti riri na, Mare. Pagatapan na kapayan iti dakes. Patyamat amayat dayjay, Mare. Sigurado adi na mula kayat ti maibaon. Di ibagam ta isunti agtrabaho. Ay na, Mare. Sadot matlaang dayjay. Papakpakan laang. Sadut lang arudan, managatap pay laang. Anyan ti kasta a klase ti asawa, Mare. Kahit nakasaritam ka di ti asawam, Abner. Tanggan ulo mo't na lang. Ipilit na ti kayat na. Kita amangan no di mo amaw, kat adagaya man sa bali akasinsin narak na dita. Amangan no luk-lukon na kan ti asawam. Padasin na talaga, nanang. Amangan no iras rason na laang day tamang isursor. Madlaw ko ngaming pumimpintas. At da siguro lalaki na, isong agpapapintas manan. No kasta, masapul nga ipasadeng ko ti panaglako na, nanang. Ang mga nodang agpaiso ti kasinsin narak na at ditay amo. Suruamat tanti kinadakas si anak mo si Kasuseng. Ay nawaw, saan akinadakas ti kasjay, Julio? Anya nga ro dayjay? Early warning laeng. Early warning mo na sa asawang. Kawan mat. Prevention is better than cure kunada nga raw. Apay, kayat mo aluklukwan dati putot mo, Apay nga iso kada kayo nga agina ti panagpapintas ni Merce aya. Talagamot ngamin anakaskas daaw. Di mo ka di maawatan diin bagana. Ang papapintas kan inaldaw ti panagdigos na tapno presentable no mapanaglakaw. Patpatyamot ti bagbagaday di babae. Sigurado nga dapalimod day jay. Saan tay lang amu Di ka agbalin akampante. Tadi mo amo ti kabailan ni Merce nga ramidan. Nasapa ka manin, anak karing.
agluto ak iti ilakok lakay. Saan? Ay nawa, apay kumaasaan. Sayang mo ti mailakok ko ma. Isardeng mo ti panaglako iti kong kumpurme. No isardeng ko ti panaglakok. At dangarod ka nanta. Ah? Naan niya timbagak iso ti masurot. Di mo man ipilit amom dita. Ay naapo, amom nga iso ti pagbibiyagan ta. Basta, di ka naglako. Makadlawa ka talagan. Kasta una iti pa nagpapintas mo kat. Anya? Rest day maaya ita, Mari Merce? Saan, Mare? Apay nga rod adi ka naglako, Mare? Saanan, Mare? Si Madutak. Anya ti si Maduta, Mare? Kasanumot ngamin, Mare. Paritan nakmatan nila kay ko. Anya? Ay, masurunak tanaga do nga isyo na. Agraman pa nagdigos ko, kan pa nagpapintas ko, kat isyo kadakwada iti inana. At apon da pa'y asabali kanu ti ilaklako. Ay nawaw, nalabos mo ti kasta akin naman nagatap ti asawa, Mare? Ay talaga nalabas, Mare. Tamakita man no anya ti aramidan na no maibos ti abastume. Sa bagay, ah. Las na ito yun ang bagas bakit. Awanin may isangin itong bigat. Mercy! Mercy! Ha? Mangmagnak ka din. Anya nga minan ti kunam, Abner? Las na ito yun ang bagas. Awanin may isang kunak. Kat, anya ko maita? Awanin isa ang tangarod, bakit? Ay kat si kati makaamo nga agdiskitar iti isa ang taa. Managatap kan tuma ngamin. Ay nako. Apay nga siya. Kat, sika, tabason mo lang no apay nga awan pagkwartaak. Managatap ka lang unay, Abner. O, anya nga ita? Agpadatan nga awan source of income na. Awan pulos kwartam dita. Awanan, nabayag mo't asa anak ang nagisursor. Agdiskitar ka mo't na, tapno amum tirigat na. Tatang, naimbaga malamyo. Nastabit king ka anak ko. Ninanang ngay. Awan ni nanang mo. Napanitayan ti kumari na. At ka di masapul mo. Awan ngamin ti saang mi tatang. Kahit, Mabaling ka di tagbulod iti bagasyo tatang. anya? Awan maigatang tatang. Ni Merce, awan kanumot ti kwartara. Nabayag ngamin asan nga naglako. Day talang mo tagil ilat er aramida na ijabalay. Una, tas ikakanumot tinang pasar ng kinkwana. Kan maysa kamot nga wan ti trabaho na. Ngam nagsasao ka, kas labasol ti asawam tinapasamak. Imay na Abner dito'y balay itay bakit. Anya ti imbay na imbaga. Imay bimulo diti bagas. Anya, agraman bagas, buludan da pa yan. Awan na, tagpadadamot nga gasawa. Awan ti source of income da. Pangalaan da kumay ti gatang dangay. Ay, una yun. Rosan ko mangamin ang managatap ta anak mo. Hindi supay ko mati mapaglakwan ni Merce. Naatabasol pa'y ni Abner ita. Talaga abot abasol na. Sa dot lang arudan, managatap pa'y laang. Nukas tala nga kanayon, awan lat amok. Ang mga nusinan to ti pagturungan da. Awan paimot na ima sa masida. Tuyula kanayon na. Nagadulakit din a reklamo. Di ka pa'y agyaman, tadalamutam. Ay, makapawan ganas ti gastoy. No kayat mo ti agsida iti naimas, aggagat ka. Kundi mo dadaulan ti diskarte. Na, Apay, ilibak mo? Pudno man. Tunggal adda mapanunot ko ang pagkwartaan, kanayon dak apagatapan. Paritan nakpay. Naimbag kumaa, no nagagat ka. Saan mo't nga rod? ngala, unan, basol kon. No di mo kayat ti agbisin, agluto ta iti ilako ta intun bigat. Tulungan na, kantap no di ka mula agatap, kaduaan nak nga gilako. Diyak mo tamo no kasano da ita. Addaak nga rod, siyak ti mangibaga iti aramidem, basta sumurot ka. Ay, kamaudyanan na, naibos mo't laang tilako talakay. Makapanlog mo't gayang bakit? Ay talaga ang an-anusak lang. Si kalang daglako indun bigat. Awan mo't trabaho, aglako ta adwa tapno adda agbagat iti ilako ta. Diyak ka pa ulan bakit? Jak kabailan ko nam, inton agmay may saak nga aglako pagatapan nakmanan. Panunutem manan nga adda kasinsin narak ko. Wano saan, ibagam tumanan asabali ti ilaklako. Ay, saanin bakit? Narigat mo't gayam ti mga sursur. Talaga narigat.
Iso ang masurunak no kasta na bambanugak ang nagisursor. Ket into nagawidak pagatapan nakpay itidakas. Sana na maulit bakit? Mangisursur ka inton bigat. Tagbiro kak mo titi pagtrabahwak. Sigurado ka? Uwan bakit? Ag tinulong ta. Diyak kaya't ti matay itibisin. Ay nawaw! Ilugar mo ti kinamanagatap mo. Saan nga amin abanag kat masapul nga ikam iti dakas akay papanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.